Haka jingla kai Roland Garros quarter final jongki Kynsai hapring ka Madison Keys Persia ka Coco Gauff. Haka nang jingla kai ka Coco Gauff kala khur ka nam chop hadin magalala ban pelim ka Madison da ar la kawai kata da nriu la nyau nriu la sau ban nriu la kawai. Ban leng bang nang jing chop ka Coco kala yo ban rung sya ka semi final. Haka jingla kai quarter final jongki Shenrang hapring Alexander Persia Novak Djokovic. Haka nang jingla kai Novak Djokovic ula khur ka nam chop hadin bolala ban pelim da lai la kawai kata da sau la nriu la lai nriu la ar ban nriu la sau. Ban leng bang nang jing chop Novak Djokovic kala yo ban rung sya ka semi final. Haka jingla kai international friendly hapring ka Bangladesh Persia ka Bhutan. Aba phai sya nang jingla kai ka Bangladesh kala khur ka nam chop hadin magalala ban pelim ka Bhutan da ar lanon. Badhaga nang jingla kai orang ile kai Kynsai jong ka Bangladesh ubay ile kai ha Premier League Hamza Chowdhury ulayo ban Thep shigol na gamanta ka Bangladesh. Badhaga nang jingla kai lawan ban Sakhiru dagi peu hajar ngon kiri wich football jong kari Bangladesh. Agoi par jingla kai Parlok hapring ka Thailand Persia ka India. Haga nang jingla kai ka Thailand kalau khur ka nam job hadin magalala aban pelim ka India da arlanan baleng bag dengan nam rem ka India gala benang hiar kerdan hak FIFA ranking. Hak jingla ka UEFA Nation League semi final hapring ka Germany Persia ka Portugal. Aba phai shang ka jingla kai hak kela step ka jingla kai ka long aba maria khaj hak ba baro artli ki kenhon ki klemla aban khijar badai hak kela min kata hak menit ka basau phra u Florian uliyo ban Thep ka gol ka banengkong. Haka ni kecing lekai nak menta ke Germany. Henry haka menit ke bahan riu peulai ukon seisio uli oben Thep ya ke gol penia kai nak menta ke Portugal. Bar haka menit ke bahan riu peupra orang lekai Kynsai jong ke Portugal u Cristiano Ronaldo uli oben Thep ya ke gol ke baar nak menta ke Portugal. Badai lembag ni ke gol jong Ronaldo ke Portugal galala aban pelim ya ke Germany da ar la kawai. Bari orang sya ke final jong ke Nation League menta ke Samoy.